Hagajingalakai ICC Women T20 World Cup semi-final hapring ke Australia Persia ke South Africa. Haba pai syagna ke jingalakai ki tayalakai jungari South Africa kila khur ke namjob. Hadin magilala abat Liem ki tayalakai jungari Australia da pra weekend. Baleng bang ne jingjob ke South Africa glayo ban Rung syaka final. Bat kane kadai ru kasin ga ba ar bagi tayalakai jung ke South Africa. Kini Rung syaka final jung ke jingalakai T20 World Cup. Hagajing lakai T20 hapring ke Sri Lanka Persia ke West Indies. Hagan ke lakai ke Sri Lanka ka lakhor ka nam job hadin bagalala abat Liem ke West Indies da khandai wicket. Baleng bag ne ke jing job ke Sri Lanka glayo benra ke series da ar lakaway. Hagajing lakai Indian Super League hapring ke North East United Persia ke Chennaiyan. Haba pai syagna ke lakai ke Chennaiyan ka lakhor ka nam job Adin bagalala abat Liem ke North East United haga jinglekai Shabar nalaying dan Laila R. Badhaga ne jinglekai Wilmer Jordan Gill uliyo bentap R goal nagamenta ke Chennaiyan. Haga jinglekai Women Champion League hapring ke Girls Desare Persia ke Roma. Aba pai syagna ke jinglekai ki theyalekai jung ke Roma kila khor ke nam job adin bagilala abat Liem ke theyalekai jung ke Girls Desare dan Riu Lanot. Haga jinglekai hapring ke 20 Persia ke Chelsea. Haga ne jinglekai ki theyalekai jung ke Chelsea kila khor ke nam job hadin bagilala abat Liem ki theyalekai jung ke 20 dan Laila Kawai. Haga wei par ke jinglekai Women Champion League hapring ke Real Madrid Persia ke Celtic. Aba pai syagna ke jinglekai ki theyalekai jung ke Real Madrid kila khor ke nam job hadin bagilala abat Liem suk ki theyalekai jung ke Celtic da Saulanot. Baria gini kisau gol juga Real Madrid layo bentap haga minit ke bah nyau peu ar pra peu bar haga minit ke bah pra peu lai.